Ya amin ya Masya Yesu. Wawai ami fefu badai zo Yesus Kristo. Shalom. Falu kaita zui ba gangirenua basa dede ba kanal YouTube ikabe bahasa Nias. Fatole tabaso daromai lobalangi datalau manganda. Ya indraga tanda funau lobalangi ma ada sawagele ba masi ba faah kadede ba zino falu kanda aga meno mana fahubu ba aurima dozi za musana na aga. Inata sino tega kema da mau guna bazile arara babo angere musima taro malimo bada Yesu no mangana aga iya do ira amai na batalifusan yo masi da tabaso da rumai lo balangi ti hala moroi bazura ba maile faza felewalu nga wa felezara irugi zi dua bulu ba sia anengere musida da tabaso ya banga wa feleziwa imane taro mali lo balangi balalau gabu bahagera bamuau ira mege ege ba abu dede lamane alai dra uge banwa sebuah bazo ana afefu ziso obo banasi balazi gana ania mehasa za wa adudu ira ama ina batalifusa do sibai fa aurida ba fekulida bagulida no ade lemana irai ita ngawale folohi lemana irai ita ngawale fanan raigo lemana irai ita ngawale famakau lemana irai ita ngawale isadodo batana boanyana oya gomasio dedoda ba oya gei zodrani dedoda ba simana gei oya jito balilala wa mailumuda hadiada ira ama ina batalifusa folohi anak folohi fetaro folohi kuaso folohi toisebua folohi sumange folohi fa oha haudedo balahami kulidano ane fanofu pada ira ama ina batalifusa evisa ena aro balete bula ita fena lo balangi baba ni bagu fefu wa mailungu ande ira ama ina batalifus bazura wa maile faza felebitu keduna khada wa adudu babeli badao ba faza felewalu alua ni fotoi ba abudad ba fege ege bazalua ando fefu tei sebua fefu ni fotei fo anaa banua sebua faluha ba adudu bajia saza sile ara sibai bazalua ando ira ama ina tebotohi sibai badedoda halo balangi zabele ando basile adudu saro bale tebule ira talifusa ewa ai bagulidana so ita Baya mufatur ita baba abele kulidano ande saikhu baba ateki ku fefu dal saikhu gei baba adudu tenga sasabuyu ita bano ono ita kalau walangi sile umasi ia na tekiko te ala wa aurida ande data roroge bata amuni wa aurida ande hewa ai bagulidano so ita babai yang mufailumu ita bawa abele nasi gulidana ane yaduhu mengadu ita sawagele tua Yesu daro malimo fasugi badedema oya ngabalelala ba mailungu oya ngabalelala fodres nisi tedema baba orikane bahiza tuturu kemalala Isa ia ni faluama bazo masi na uka bada Yesu no manganda da aga yada ira ama ina
baik oleh like, subscribe, bata bagi si kena talifu sedang tanda ufulio waita maafefu. Shalom.